ndiyakulandelwa kokulungileyo nenceba. Inene ndothini? Ndowulandela phi? Kokulungileyo nantoni? Nenceba, yes. Yonke imihla yobomi. Yonke imihla yobomi bam, yes. Ndihlale endlini kaJehovah imihla emide. Yeveke ngona? Amen. Ndihlale endlini kaJehovah. Laa nto yokuthi ndihlale endlini kaJehovah itsho ukuthi uzincame yena. Ukuthi ibhodi yakhe ayiseyo yakhe. Amen. Oh, uyayiveka ngale nto? Amen. Ibhodi yakhe yindlu kabani? That is yena uhleli phi? Endlini kabani? Ndihlale endlini kaJehovah. Yabo? Amen. Uhleli phi yena? Endlini kaJehovah. Hayi ngoYehova ohleli endlini yakhe. Amen. Ufikelele i-understanding ukuthi le bhodi kanye yeyenze abantu benkosi ukuthi kuhlale bani? uYehova. Amen. Anivangana uba intempile imizimba yenu intoni? Yokuthini? Okay, njengoba sozo-owna nje nwayi ke ngona utsho ikhona indawo ukwazi uyenza wenze indawo napha. Ikhona indawo wenzile ukwazi ukwenza noba yile nto nje ndiyathi unwele olu ke njengoba uzocinga uba yakho lela nto. Akuqala nje uThixo ubengeke excited ngendaba yendlu ukuthi afuna ukwenza uthi bendihlala phandle. Abantu yephi le ndlu kanenzela yona? Yephi le ndlu zonenzela? Kodwa uMongcwele kuthiwa uzohlala nani kude kube ngunaphakade. Abantu benkosi. Umnikazi wendlu ayinguwe. Umnikazi wendlu. Hey. Umnikazi wendlu ayinguwe. Umnikazi wendlu ngulo wayenzayo. Wayenzela uba kuhlale yena. Anazi bani intempile yokuhlala. Umangcwele. Phinde. Inene ndiyakulandelwa kokulungileyo nenceba. Ngiyawulandela kokulungileyo nantoni? Nenceba, yes. Yonke imihla yobomi. Yonke intoni? Imihla yobomi. Mehlobo, kazimulo ufunde kule verse apha kule yakho iBhayibheli. There's verse 6. It's Psalms 23. Only goodness and faithful love will pursue all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Amen. It's clear that because as long as I live. As long as I live. Umasingena kwamoya akuthethwa indlu. Ngoba indlu enjengale andilibika idilizo kwaIsrael. Xa beyitiba idilizo yakwaIsrael le yaseJerusalem bebezohlala. Iyadilizwa. Kodwa nansi le ndlu athetha ngayo. Amen. Ukuzincama ufikelela ekutheni uthi Mongcwele, I really appreciate you. Amen. To allow me to stay in your room. Amen. Yabona ke ngona ke lonto leyo izobiza ukuthi umworship ngamaxesha onke. Umvume Mongcwele, please andifuna ukuyithetha le nto kodwa ndifuna uyiphila. Oh yes. Amen. Ndifuna uyiphila. Yabangcela mamelana ningaze nithathe umuntu oshumayela nembeke la. Ngivaka
ngoba umuntu oshumayela uyakwazi ukushumayela into abengeyiphili. Njalo. Abangena Nkosi. Njengoba ndishumayeza mna. Amen. Athi uPaul andifuni ukuthi emveni ngoba sengithethe kanje kube ngumlahlelwa ngaphandle. Amen. Amen. Hallelujah. Thina ngithethe kanje nbengu. Ngumlahlelwa athi ke ngoxa seqobekile, xa segqityiwe. Athi nje ngona athi landelani mna. Landela mna ngoba mna ndilandela ba. Kefka? Oh, ngicela ubuze. Yeyiphi impendulo oyifumanayo? Ngexesha esilwa noGoliath. Why uDavid wayisa uGoliath? What? Kungoba igama likaJehovah lalapha kuye. Igama likaJehovah lalapha kuye. That means i-personality kaJehovah yeyiphi? Ngoba sithe igama lithetha i-personality. Abangena Nkosi. Uthini ukuthi uJehovah xa sithi ndimfumana wantoni owenhliziyo yami. Abangena Nkosi. Ndimfumana wantoni owenhliziyo yami. Hayi wenhliziyo yakhe. Hayi wantoni owenhliziyo. Suba ngowenhliziyo yakho. Sothini? Suba ngowenhliziyo yakho. Kodwa shintsha manje ube ngowenhliziyo yakhe. Thetha kuthiwa yenzani? Thetha suba ngowenhliziyo yakho iba ngowenhliziyo yakhe. Yeva? Bheka. Xa umvumele ahlale kuwe indlu yakho ingabi saba yeyakho kodwa ibe yeyakhe ayi-own. Uyiprotecta yena ngokunokwakhe indlu yakhe. Yena wayeyiprotecta le ndlu yakhe. Uyabona ayiprotecta le ndlu yakhe. Kuzayinxilimela. Amen. EnguGoliath. IBhayibhile ibhalwe emnyama ukuthi uGoliath wayekude kulweni. uDavid wayena 15 years. Thank you Holy Spirit. uDavid wayena ngabe 15 years. Yaxesha bethu abantu. Yeah. Wena 15 years. Kodwa umntana na 15 years ube ne-revelation ukuthi umzimba wakhe ayingowakhe, yindlu kaJehovah. Yena unxuse okanye uncike kubani? kuJehovah. Umuntu owuna le ndlu kubani? kuJehovah. That is why noba ehamba emfuleni wantoni wethunzi lokufa akathini akoyiki, ngoba utheni umnikazi wendlu khona, futhi umnikazi wendlu ungumdali wezulu nantoni nomhlaba. Umnikazi wendlu wazi into engekenzeki. Andibonke Nkosi. Umnikazi wendlu ubone uDavide kwaqala engekabikho, wayazi lento. Wathi ebantwini abazobe besenza ihelmet kaGoliath,
mabayenze kodwa mabube khona indawo abazoyishiya bayishiyele ilitshe. Bayishiyele ntoni? Ilitshe elizokholwa ngulo aziyo ukuthi indlu ayo yakhe. Abantu benkosi. Hallelujah. Hallelujah. Yabangacela. I want to bangaphi abantu abazoguquka. Bathi manje nditshintsha izinto. My house is no more mine. Huh? It was mine before, but now ndifikelele kwasini. Ayiseyo yami, sendinikezela kumnikazi wayo.